kubiganisha ko nkaho zose ariko kwaba bigenda nkaho bizoza bigenda ariko siko nashatse kukubwira umuntu azabyara uko adashaka kuko urubyaro rutangwa n'Imana ariko gushingira urahitamo indi uhitamo umubyeyi cyangwa njyewe baza umugani mu kinyamurenge umuntu azabyara uko adashaka ariko ntazashingira uko adashaka ibyo ngibyo byanyu byo kuvuga ngo guhitamo kw'ababyeyi sinyemezanya namwe sawa sinemezanya na umwana naririra urwembe uzorumuhe nirumara kumutema azazana ngo umubyeyi namuhambiye tugana ku musozo zana hano ko nduba tutatwumvikana tubaye ikaze kuri Joshua TV 1 hello guys yivuge nizi kubera hello guys mumeze mute muraho neza ese mu gifaransa ari gute bonjour comment ça va bonsoir bonne nuit kichibuka none ukuri kw'Imana mwijuru ngo aho uko ganegeza ku mwarimu nukuri kw'Imana oya nyine narigishije primaire narigishije imyaka 6 ahubwo pana bakina ubundi anga bazanyita maîtresse ibaze maîtresse parler français nous parlons le français comment ça va là où vous êtes vous tous nous vous aimons beaucoup birakizi nukuri vous allez comment vous allez nous sommes bien. Je le disais que moi j'étais l'enseignante et je parlais beaucoup le français. Je ne sais pas comment je sais aller en tout à l'heure ici au Kenya. Malgré les milieux de Kenya, mais on était des enseignants et des enseignantes. nuko mashini mundeke uko nguko nukuri kumana ari kuvuga nuko mahamunsi je réponds au nom de Nyabaruta Chantal. Je suis de je suis de clan de Basinga nuko aje ni clan cyangwa ni tribu clan ni clan. Je suis de clan de Basinga. J'ai des 3 enfants garçons encore. J'ai des enfants yeme nukuri kubara naribagiwe tubireke rero nukuvuga ngo rero ni nkuko byari bimeze ariko none igifaransa singira nibuka uziko iyo nambona usinze umuntu umwe ndi mukona ariko namwe no muransetse kwere tago mutagize oya umwarimu nuko bavandi twagarutse niba abandi mumenyereye kuri Joshua TV 1 twagarutse tutabatwaye kure ngo tuvuge ibitabona nukuri none birapfuye byose naje navyumvishe bipfuye ariko kandi tuzobyibuka nitugera tuzakora amaformation tuzokora amaformation y'igifaransa tuzabimenye nuko tuvuge tuzasubiraga mu makonjigezo niyo azafasha abantu nuko rero ni kwa kundi mutumenyereye twagarutse kandi niba abandi mumenyereye kuri Joshua TV 1 kera nabivuze nabirangije n'umugore ndubatse muri tribu muri clan y'abadenzi nuko nanone reka naho ntihogenda ndavuze mu gifaransa reka naho mpavuge gucyo nyine nuko rero oya dukomeje kuba ikaze nukuri Nyabarutaransekeje cyane oya igifaransa nuko rero ari umwarimu ariko biragaragara ko ari na shaputu oya hari ukuntu nageza mpota ugahota abana tiboreka kumva mu ishuri namaze kurangiza gukishuri bamavuga ngo umwarimu kandi nukuri nta nivyo none narizi ariko bamavuga barankundaga narahotaga nk'abakobwa oya biragaragara abandi bana b'abakobwa ibo bageza bitinya bakavuga nicuza intu ako ni nacyo cagiye kitu kwitinya tusa twitinya cyane singayantuze ya ahubwo bavandi ninga cacongereza cyo cya mukabeni
ariko none ukuri kw'Imana ariko ndishimye ari ubutse wegeze kurakara disi ngo bamusetse yarakaye sha ngo bamusetse muzamureka tuvuge yewe twege twaranacanganyikiwe nibe namwe iriya mwazaga babigisha inani igifaransa twe nko mu Rwanda Congereza gike igifaransa gike wombaza sinzi aho ndi none tubahaye ikaze ayi gusa ndikumva mutuntu duke n'icongereza naco nibuke ariko rero igifaransa cyari ciza nukuri nuko mfashe kamera ariko nukigerageza kamera ga izimera nk'ahandi mwikanisa ngo ngiyo bagutunze mikoro ngiyo bagwaye mikoro nguri kuri rutari ngo nawo byibagiye kandi hari hantu ngo azatera icuye kandi kiza ngo mikoro iyo kera uzingurira uzarebe ifashe mikoro uri kwisi niko umuntu azatekereza iyo uri kuri kamera gukiza uvuga ngo ndi kwisi uziko umuntu azamaburi cyavuga no bari kuje gutekereza kikabashira cyangwa iyo hagurukanye nk'amajambo nko gushima ko ndashima Imana ko uzuvuga bibiri kandi ukamuvuga bamara gushima abandi ngo ari je nibagiwe tuzobona ngo imbere zatera icuya n'imikoro zitera icura abavande nimubona gura nabikoze kuri ya nyine mugaye mikoro mugaye na YouTube nuko rero twagarutse nuko amazina ni Mashashi Souveraine naje nkaba ndi umuvyeyi w'abana babiri n'umugabo muri kara y'abahiga ni muri ekara y'abahiga nuko ni muri kara ariko pajocho kara y'abahiga ni kara tagari ekara ariko ni kara ngaho dale kara de bahiga rero dukomeje gushima Imana abakunzi bacu turabashimiye cyane mukomeze mudukore subscribe na views ziri hasi muzamuke bavandi muzamuke nuzozobona ikiganiro cyacu ukabona kirakunejeje uzozohereza n'abandi kugira ngo dukomeze dufashanye rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ngaho tutabatindiye n'ukuri twagumye kuvuga byinshi twasetsa ariko turashimira abantu by the way kuri kose hari umugabo ndi mukumva kamavuga icongereza kandi kukajya kamwe gusa ngo ngo nini none natwe ni tunaingia sasa mu kiganiro ni ukuvuga ngo ico twaje kuvuga uyu munsi aha hanze Nairobi hagi haba amasaga menshi yabubakanye nabagize gute nabaha bashakwa nabashatse abahaye bubaka ingo ababomboye bene ivyo de tout consoro uyu munsi ni jewe ni gifaransa nuko nukuvuga ngo ni byinshi none ico tugiye kwibandaho ntituvuga ngo gukora ubukwe ibikira bikivyo gukora ubukwe byo tubiharirega ababikoze n'abategereje kubukora kandi yabari ubukwe se tukiraho ngaho aho kubaka hari abari mukora amakwe zigasenyuka wabomboye tukaba turacazikomeje hano nawe hagira muri abo ngaho ahubwo ga ni twebwe gatsaba dutinya muzamutinyaga ukavuga ngo nagiye je nyine tawafosinze nimara je kuzana ngo kera ngwa nabandi gukena muteja nuko rero tugiye kuvuga nti twibanda ngo ababombotse ngo abakoze amakwe gusa we urisanga gusa muri ico twe tugiye kuvuga ni kungo kujanye si kungo kandi ese mu gihe tutarabana n'umugabo mu gihe dutekereza kubana muri fiançailles mu gihe twakoranye fiançailles hari abari gushakana hano Nairobi yani tukavugana n'umugabo wanje tukeneye gushakana hakaba n'imiryango igihe yo bimenya cyangwa se ntibimenye none tugiye kubazanya ngo se mu gihe nje nakundanye n'umugabo wanje mu gihe tuza tuvugana dutegereza kuzubakana hari abazabombora kubera kuko babonye ko imiryango itabishaka hari abazabombora kubera kuko bari babishaka hari abazabakora amakwe kubera kuko imiryango yose yavyumvikanye ivyo ngivyo naho niko nshaka kuvuga ngo mu gihe jewe n'umugabo wanje twikundaniye mu gihe jewe n'umugabo wanje tuziranye ko tuzabana ko muzabana mwakundaniye iyo tudakoze ubukwe se cyangwe tubukoze ariko hakaboneka undi uri hano ku ruhande ari nayo miryango ikumva kuko yovuga ko tutabereranye
uwo mwana ari umubyeyi ari mu kubyara umwana akamavuga ngo uyu umukobwa wanje ni mwiza nzomushingira iriya rero yagize undi witokeza mu gihe jewe numvishije kuko nshaka gushakana n'uwo turi kumwe hano twavuganye wenda wowe umwana ukavuga ngo jewe nzishaka muri Afurika na papa bafite target yuko uzoja papa wanje abavyeyi banje bafite kuko jewe nzaja kure kubazanira ifaranga bari kuja kuzana ifaranga ni nziza uri mu kureba umwana ni nziza ntawazanza uri mu kureba umwana w'umuhungu mwiza ngo umukobwa yagiye kukuzanira ngo ni faranga uri mu kureba umwana w'umukobwa mwiza hasi hano Nairobi hari abahungu bamushaka beza bafite ifaranga zo kubabeshaho ariko abavyeyi bakama bumva ngo reka kandi uno mwana ni mwiza n'abagabo baje kumushaka ni beza ariko bakumva kuko bamushakira uwo ibo bashaka kumva ngenya kuva kera ibintu by'inyungu bijanye n'inyungu byazaga biyaba gushingira ku bafite inka ngo kwa kana kabagira inka nyinshi ico njenza monuko tibiza bibura muno muri famille uzuje kubaza akavuga ngo uramujyango wagiraga inka ujya mujya ifaranga inyunguzo ziri imbere yego ziri imbere bien sûr ariko kandi ikigomba kuba imbere njewe ico numva cokabayeho hagomba kubaho urukundo urundi nirwo gubaka siko njewe numva ikibanza ikigomba kubanza imbere ni urukundo kuruta uko wewe woturebera inyungu kuko za nyungu twozibamo nje ndabazi hari abagore benshi nzi bavuye hano ngo bari mu kuvuga nyine nk'abaherutse nyine kubivuga ngo yibusurushiye mu kubisa nimba bari hehe ese nk'abagore bazabibutsa abagabo urushinga bamukubita 0 point ni 0 yihe mwebuza point 0 warabukubitiye kuri point 0 ukama wibukushi bagukubitiriye ni ukuvuga ngo uko je numva uko jewe ntekereza yega inyungu ni myiza udakunda inyungu ariko kandi niba uno mwana w'umukobwa ari hano ari umukobwa mwiza wumva kuko yoye kwishakanira n'umuhungu mwiza akunze wa hano boshakanira hano bakabibwira imiryango ikabyanga bamara kubyanga ibo bakumva ko bashaka inyungu uyu mukobwa akagenda akaja muri za nyungu urugero nk'iyi nkuru iherutse kuba urugero hano hariho iki nkurigero uherutse kuba kakuri abatse umuhungu umukobwa urugero kuko kandi abana bo barikundaniye bien sûr turabizi kandi yamukunze adafite icyo ashingiyeho iwe bitewe n'urukundo yaramubonye gusa baramukunze yani bamwe baraza hariho nk'abazeye bamwe baza bakama babwira abana babo ngo jewe ngo ndavuze ngo umwana wanje ngo ntukaje ngo kururiya ngo uswate ngo aramugaye uswate ngo afitiye impamvu niyi ariko yibagije urukundo ruri hagati mu mitima yanyu mwebwe mwakundanye jewe sinovuga ngo umuntu yoza ngo aje kumbuza ngo umugabo ngo uzenda uswata aramugaye kandi jewe namukunze kuko nzi ko amugaye jewe nkunda abanyarwanda umunyarwanda azamakunda umugabo timwerutse kubona ujya ninde uzuririmba hari umwana uzuririmba w'impumyi afite umukobwa mwiza umugore mwiza yaramwikundiye aramushaka hari undi mukobwa mwiza kubona mu Rwanda wahiye mu maso wa undi nawe ndango afite ubukwe nukuvuga ngo je uko nari uko je numva tutarebeye ku nyungu inyungu yoza nta rukundo bigasambuka ariko inyungu yoza dusanga mu rukundo tukagubaka ababyeyi sinzi kuranyumva abantu jewe ico nobwira ababyeyi n'abantu bose badukurikira kuri Joshua TV 1 novuga ngo abana bakundanye sivyo nimba jewe nkundanye n'umugabo wanje inyungu zoza zidusanga ariko urukundo tigoza rudusanga oya abantu ko jewe niko tekereza inyungu twoshaka ifaranga je n'umugabo zikaza tukazazigeraho ariko urukundo ntawo rudupompamwo ntawombwira ngo ninkundu no mugabo nizo ziziga ngo zimwe zihaye zisenyuka kandi ko zirasenyuka ntejo mu ndabona bonye ngo bagiye ngo ku ma space n'imbara ama space bavuga kuko muri iyi saga yabaye bavuga ko
hagati y'abari abantu ngo hariho jewe kagira umusanzu uviwacu ibyo binini nibyo bimaze n'ingo nyabara yego kagira umusanzu uviwacu ariko nkumva ntanyuzwe na wa musanzu kumva kuko wa musanzu utampagije kumva kuko ngomba gukora ibindi rero biriya bindi ngiye gukora biganisha ko nta rukundo ruri hagati oya hari n'imiryango iri mu gukora n'urugero jewe niba mfite iwacu bamfasha nibyo biri mu kuvamo ibibazo nyine ubona bikama bivanamo induru hagati y'umugabo ngo je iwacu ngo urabona ngo baza bamfasha ngo wowe ngo tacuza ukora ubwo bari jewe simbafata nk'ibigo ibyo ni ibiki kwe ko mwamubwira Imana mukagira kariba jewe ngize Imana nkagira Imana ikadufukurira iriba iwacu rero niyo mpavuga intandaro yo gusuzugura umugabo nyabara niba umwana akundanye n'undi mwana mwirebe inyungu kuko inyungu kandi reka ukundanye nawe jewe nkundanye n'umugabo wanje inyungu twoyishaka tukayigeramo nyabara nta bantu ariko mwebwe mwirukanke mubanga umwana wanje ngo ashake ku muhungu wo hanze cyangwa ngo ashake ku mukikize ariko turabaza abakobwa benshi bari mu gushaka impamvu z'imiryango umuryango ukamubwira ngo ugomba gushakwa hariya ngo niho hafite ifaranga niho hazadukiza kandi navyo ni vyiza byensire ariko ugasanga umwana w'umukobwa tabishaka yasigara n'imiryango yasigara nini ugasanga umwana yaraharibitse ujya yakunze wenda akaba ari we bakomeza kujana ukaja kumva ngo umwana abaye kirara afite uwo yari yikundiye yego mwebwe mukunda inyungu ariko jewe nagira ngo tubwire abavyeyi twokundana n'umugabo wanje tugashaka inyungu tugashaka ibintu sivyo nyine ariko ibintu twogira ibintu tugatandukana n'umugabo hari ijambo Sunzu yigeze kuvuga niyo ari Sunzu nibareke aravuga ngo ndakundana n'ikimuga abane naco kuko n'urukundo ruri mu mutima hari ijambo Sunzu yavuze ryagiye kubana muri Bibiliya ngo umugore n'umugabo ngo muzobana karamata arasobanura yabaza ikibazo aravuga se iyo umugore nka kuri umugore ari hanze n'umugabo araha uko babanye karamata ukamara nk'imyaka 10 utabonana n'umugabo ico kibazo ndacibaza nanje kiranca ese ako karamata ni umugore n'umugore n'umugabo hari ibintu bimwe biri turimo barabana bagomba kuba bana ariko ugasanga umuntu aragiye imyaka 10 niyo mpamvu rero bari mu gukenera inyungu kuruta urukundo umwana yarakunze ujya bari kumwe zikanatera ibibazo akamubwira ngo umwana wanje ni mwiza ngo azashaka n'umunyamerika or hano hari abahungu beza bafite n'uburanga yikundiye iwashaka ariko bo bakumva ko yoshakwa kandi urukundo ntigoza ari gusanga ariko abahungu biriya umuhungu wiriya yarananiranye urumva nta n'umukobwa wiriya waba kimukunze akamaza akamashitura akana keza ka hano akana kakayumbe wenda akana kakuriye mu kanisa yagera mu rugo agasanga ibyo zanyungu ababyeyi bari mu kuraritsindira abana cyane umwana akagera mu rugo ibintu bikamucana ni wa mugabo utaha saa 6 z'ijoro saa 7 atavuye mu kazi atavuye mu minsi mike babanye urugo ugasanga abana ajewe hari uwo nzi hano barashakanye n'umugore ari hanze yarangiza umugabo ngo amari guharibika akaza cyangwa se akaza agenda amushiraho undi ikindi wundi ugendamo indorerezi sibyo ni akaza bango yaciye aha yarari kumwe n'aba niba ari umukobwa yarari kumwe n'abari abahungu yavuganye n'uyu bakirwa kanone na telefone bakazihuza kugira ngo yego ngo haratarazagira ice ariko iyo abavyeyi baje kureka ngo umwana akora ico ayumva ashaka ico umwana yumva kene ico yumva amahitamo y'umuntu niyo aza kubakira amahitamo yawe wahisemo wewe nyine kandi ugasanga abo bavyeyi nyine binjira iyo miryango yinjira muri ivyo bintu ese kutuge dusubiye inyuma ibo baba barashakanye bafite se ukumva wowe ushaka ngo numva ubuzima bwiza nubwo twahanga hanze twembi tukaburemarema tukabubona tukabugeraho nibwo haza abantu kumvikana mu gihe kera njewe navyutse mu gitondo nkisanga mu bintu ntigeze nshaka nico cagihe bya bintu utazamenya no kubyitwara oya reka tubaze Mibunda aho ngaha tubwire iwe washakiye iriya hakujya
ivyo bintu by'inyungu bimeze bite uzabifata gute kandi uri umuntu w'umusaza wowe wanze ukore mu by'ubusaza jya mbere imyaka 30 ni ngahe umusaza uracafite 30 ni mike cyane ya noneho nta gihe na kimwe gushaka kimwe kibaho nta gihe kimwe kutabaye inyungu igihe cyose umuntu yagaze aje gushingira umwana wawe iyo washingiraga umwana w'umuhungu mu kinyamurenge wamushingiraga ku muntu ufite iwacu twari dufite zarinka washingiraga umwana wawe mu batunzi uzi ko uno mwana igihe cyose azagira azaba afite ikimugoboka ikindi cya kabiri warebaga umuryango hari ubwo wasangaga umuryango urakenye ariko ukamushingira kubera umuco wa muryango hari ubwo wasangaga umuryango utunze ukamwangira umuco mubagira ukavuga ati nubwo atunze azontesereza umwana ukamwima umugeni naho icyo muvuze ngo cubu nyine cy'ababyeyi bashaka abana bari hanze gasibzaduka nabaturutse hano tuzi umwana waje ashobora gwenda umwana w'iwacu mu mibunda w'imaranda aje gushaka umwana wawe wanje inzi n'umwana nzi izi se na nyina n'ababyeyi bi hakaza indi turumbutsi yo mu minembwe ku iriya nani baziranye hano jewe ntazi yagira nk'amati tucira hasi shakwa kubutuzi kuko arakanturora akunda kuvuga ngo umusazi mwiza ngo azasarira mu misozi y'iwabo tazahabuka azasara ariko agataha bishaka kuvuga iki si byiza kwivanga mu rukundo rw'abana ariko kandi hari umugani uvuga ngo iri mu nda ibonerwa na nyina umwana washobora gukunda apparence physique ariko nta mwana uzubaririza amateka y'uwo muryango hari umuryango utagomba gushakamo reka tubazanye turuzi nkino twaje ubu nyine habaye tekinoloji habaye vyenda tuvuge umugabo turi kumwe hano twarakundanye turaziranye ku matelefone tugiranye iminsi zenda nk'imyaka 2 we utazi umubyeyi wanje sivyo ariko wewe hakama haza uwundi wa ugenda ubaza abageni kandi tumuzi ariko njewe n'umugabo wanje tumaze kumenyana imico wowe umuzi hano ntawuzi turaziranye uzi icyo bita kumenyana ni ukumenya background y'umuntu menya umuntu umenya aho avuka umenya amakuru ye umenya historia yiwe apana apparence physique izihenda abantu benshi wowe ukareba agakobwa ni keza ariko icyo bita kumenya umuntu uzi ko hari imiryango umwana aza akora ikosa untegere neza wamuhanisha ku babyeyi bakamuhana kandi akumva iyo si ntikite turimo iyi turimo neza iyi niko imeze ngiyewe ndamuzi ndashatse kuvuga kuri social media umugabo n'umugore bakoroganiye muri Amerika bafuta utubendo two muzu dusanzwe umugabo ategera sebukwe amukura muri bino bihugu sebukwe aragenda ngo ashikicaza umwana wiwe baraganira n'ubu nyine byararangiye n'urugo rwiza rwubatse neza ariko ubu nyine hari urundi rugo ubu nyine ruhari ushobora kugira ngo uravuga nimba abaye ari muri Amerika umukobwa n'umuhungu bari muri Amerika bageze muri Amerika bakorogana ukamumva ko nimba wagaze uca ku mukwe kugira ngo ubone faranga ukabona nibatandukana umukwe azaza yishura bazamukubitaho charge z'abana umukobwa akunda afasha biwabo hari abantu babaniye mu nyungu ndabyumva ariko icyo wavuze icyo mwavuze cyo gukundana ubundi kubombora n'icaha n'icaha he niyo mpamvu baza bagutenga mu apana kwandika baza bagutenga uba wihaye ni amategeko y'ikanisa hari n'amategeko y'ikanisa ndashaka kukubwira ni icyaha mu ikanisa kubombora si icyaha gifi ni icyaha mu muco uzi mu muco ko bazabaza ni umuco wa kinyamurenge Adamu wa mugani Adamu yakoze ubukwe ise wa Evarinde ise wa Evarinde yari Yosefu none ise wa Adamu yarinde ni benshi batakoza oya mwari mumbajije ngo se Adamu yakoze ubukwe nari mbaje ngo se ise wa Eva yarinde oya ni benshi batakoza yego arico mwebwe arico mushaka ko numviye muhamuganisha ko murashaka kuganisha ngo ababyeyi basohoke
mwikunda ry'abana ryabo n'ingo z'abana babo ariko nibamara gupfa babazanira imirambo kuko inguko zirabyara ifi wija muri ibyo niba umwe kwijana uretse n'ibyo reka iyo ngiyo byanashatse kukubwira urugo rwose rwubatse neza ni urugo ababyeyi bazi nta kibazo babaze wewe nyamashasha nta kibazo uza gushakwa ntiwagiye ukabwira se umugabo wagushatse yego nabwiye papa yabanje kubaza ngo ese uyu muntu wawushaka no kwande kubaza tegeraga wamwaje gukundana mbere nabanje gukundana no twakundana no mbwira papa ko hari umuntu twakundanye arambaza wo kwande bitewe n'ukuntu naraganiye n'umugabo mbwira umuryango wabo mvuga kwa sogokuru nawe ibyo bindiga ni wakomeje arabaririza yigeze akubuza uzi ikintu papa njye yarambwiye nihereye kuri njye yarambwiye ati mwana wanjye uzashaka ahantu wakunze cyo ni icambere icyakabiri arambwira papa arambwira ati uzagira ubwenge cyane bwo kugenzura muri nyine uwo mukunzi kandi twamaranye imyaka myinshi dukundana urumva ukagenzura umuntu mukundana ukamenya nubwo kwihisha akakwihisha n'amezi angahe agera umwe undi wo nico nakubashije iso yigeze amukubuza ntigeze ambuza nuko ntanenge yari afite ariko nubona uwo banze uzobanza umenye ko sinenge bamuziza ni iyihe none se ese inenge ni iyihe yotuma utandukana n'umuntu umuntu yo kwamagenderaho yo gutuma banga reka ngiye nkubaze gifi ari ubunyine neza niho woyigirire reka ngiye nkubaze oya reka nkubaze gifi umugabo ni umukristo reka nkubaze mu muhana mwiza muzi cyo ni kimwe umugabo wenda nta makosa yakoze mu muhana umuhungu wenda mukundanye ariko akaba afite urugero nk'uku cyangwa akaba afite umuntu wenda nk'inenge reka tuvuge ngo acitse wenda nk'ukuboko sibyo yagize icyo kibazo cyo gucika ukuboko ariko mu by'ukuri wowe mukobwa nje naramukunze ndabizi ko neza uko kuboko gucitse urumva ndumva mukunze nge ariko we papa nturebe izindi mpamvu ukamuvuga ngo ukuboko gusa ngo kubera ko uriya muhungu acitse ukuboko ngo umwana wanje ntuzoje bo reka ndakubwira ukuntu bimeze kandi twe twabonye ko bizakunda bizabana ikibazo ni kimwe wewe wakunze ukabwira ababyeyi ngo niwe nakunze ntawo kubuza aho mugihe mwebwe baza uganire n'umubyeyi wawe apana kwicara ngo wewe umuryango wanyu utekerereze uko umwana wanje ari buze kubaho ntabwo ari byo kuko umwana wanje mufiteho itegeko usibye imana yo mu ijuru umuntu wakabiri ko umwana wanje ni jewe ntabwo ari umugabo umushaka none muzoza mwinjira cyane mwinjire mu miryango y'abana muri mukwinjiramo cyane mukinjira mu miryango y'abana kandi wowe waranzaye uranderaye si ibyo ndabigushimira nk'umubyeyi ariko mu buryo bwo kubana naje ndagiraga amahitamo yanje urumva ingo nyinshi kubera ko niyo mpamvu muri guhura ahubwo n'ibibazo bimwe mutagira wowe ababyeyi ntibihure namwe mubiki igihe hari byo twahuye nabyo oya ahubwo mwebwe mudashaka ko ababyeyi bamenye ibyo muhaye mukora nimwe mubabara babandi mugashakana n'abibyi byamara amabomba yamara guturikira hejuru amafaragament akazagera ku babyeyi banza ubwira ababyeyi ngo nakuze runaka noneho ni kwa kundi kinyamurenge bavuga ngo umutwe yaneye mu ruzingo rukwira bose niko bazavuga mu kinyamurenge baza baca umugani mu kinyamurenge ngo umuntu azabyara uko adashaka ariko ntazashingira uko adashaka nyine arashaka kubiganisha ko nkaho byose ariko nkaho bizoza bigenda ariko siko nashatse kukubwira umuntu azabyara uko adashaka kuko urubyaro rutangwa n'Imana ariko gushingira urahitamo cyane indi uhitamo umubyeyi cyangwa njyewe baza baca umugani mu kinyamurenge umuntu azabyara uko adashaka ariko ntazashingira uko adashaka ibyo ngibyo byanyu byo kuvuga ngo guhitamo kw'ababyeyi sinyemezanya namwe sawa sinemezanya na umwana naririra urwembe uzora umuhe nirumara kumutema azazana ngo umubyeyi namuhambire tugana ku musozo zana hano ko nduba tutatwumvikana tugana ku musozo njewe uko notekereza inama yanje
yego ntawohisha ababyeyi kuko ashaka gushaka ugomba kubabwira ayo natwe twabombotse jewe wabombotse jewe nabombotse iwabo babizi iwacu babizi cyane nagiye ku manywa y'ihango ayareba abadinzi ntawonga no kuko namahitamo yanje rero ababyeyi yego naravutse ariko kandi ntibari bagomba kunyangira nanje kababwira ngo kubw'impamvu nizi z'umugabo wanje mpaye mbona gutyo tugomba tuzobana iyo wavuze nta mpaka zibaho oya none se hari abanshi bari nimuve ni yego tugana ku musozo utekerereza nyiri mukobwa ngo turamugenza gutya no tuganye ku musozo bavandi jewe uko no kwifuza uko nje ku giti canje amahitamo yanje jewe no vuga ngo urukundo ni rube hagati y'umugore n'umugabo bazashakana bazihanganirana nayo ibindi byose ni nyuma abavyeyi bo kubuza ariko ukubaka neza kandi ibo bo viziye ibintu je nkaviziye urukundo ibintu tukazabishaka ariko bo shaka ibintu tudafite urukundo tukabisambura nanje inama yanje ni nk'uko mu byukuri abavyeyi hari uruhare rwanyu hari uruhare rw'ababyeyi reka nkubwira hari uruhare rw'ababyeyi nyabaru urumva hari uruhare rw'ababyeyi hakaba n'uruhare abakobwa nabo kuzibukirira abana babaye banda abagabo ariko yeme ikiganiro twaguma tukavuga ariko kandi ivyo ngivyo ntihabe mu rukundo yego nimba n'ibindi vyarapfuye urukundo niba n'ivyapfuye vyarapfuye izisaga zose zibaye nta rukundo rwari hagati yabo cyane jewe novuga ngo nihabanze habeho urukundo ibindi byose ni nyuma bye